Cetu a manda had curumi snam laher gajé na dúshláin a taród na cejum gur dúshláin gclár. Ac yn dwi'n ysmwtarm sydd na ni'n llwebl te i'r imat, ni'n llwebl go mach bwlw le dini, ni'n llwebl go fan cop of caffi le dini. So tein te dili ogam sahni cyr yn y dini wan ma gobarlom. Agus amin te siful le tasiach der jabwr. Agus gclár fwy dy chwrym, ta mae cynche ta gclár dini gobar snacadaf? Dwi'n siasga dini gobar leis nacadaf. Gobwn agus bin dini part-time sy'n gobar fad leis nacadaf fasta. Wr ti chance bwelw la mara na cw gofal? Ní bhfuair mar seans buúla mar an daoine go fáil, ach bé rudí a fásclú na seaachnaí tomorrow agus súil go mór le bheibalta go amachthas casta ar dhaoine. Cuid mhór de gra obair an Acadamh go leir sin cursaí san aisteachán agus na teangaracht, cursaí commerceide agus cursaí sa Gaeilge éama. Bhí na cursaí sin go leir Stiúrthóir Léinn. A cuid na rudí a bhí bartaí ag an Acadamh ní higlótáir san am láthart a haamh na paindéime. Tá chud waithtain teagas ar Acadamh Léinn, chud na cursaí be na micléin ar an láthar mar dethe. Bé rudí bhád ní solar in ar a hocraín an hOllscolaíochta chud planana. Taonnta dili ag daoine planals ná na láthar.